इमेस्टबी में ताबी नमाइथम काजल देवीना खुरुमजरी हौजे नुंथिलगबा पाउ पिजरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर लौबा हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन थागदौरिबा महिरोइसिंगे ओइना पांगथोकपा प्री बोर्ड एग्जामिनेशन हंदक चाहीगी ओइना लाक्लिबा डिसेंबर 2 दगी 13 फाउबा पांगथोकलगनी अमदी एग्जाम मनुंगदा मणिपुर लैरिबा लुप नत्रगा लनाई मियोय अमतना बन ब्लॉकेट अमदी जनरल स्ट्राइक नचुंगबा मखल मखा अमत तौबिगनो हाइना लेबाक मियामदा ऑल मणिपुर रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स वेलफेयर एसोसिएशन की मैकेदगी अपील तरुकली ngasi एसोसिएशन असिना सिंदुना मणिपुर प्रेस क्लब की थांगजिंग हॉल दा पांगथोकिबा पाउगी मिफम अमदा एसोसिएशन असिगी प्रेसिडेंट जॉय खुमन नाहाई चाही खुदिंगी एसोसिएशन असिना सिंदुना लाकपा एसएसएलसी पब्लिक एग्जामिनेशन थागदौरिबा महिरोई सिंगी ओइबा प्री बोर्ड एग्जामिनेशन असि हंदक एकेडमिक सेशन असिगी ओइना लाक्लिबा डिसेंबर 2 दगी हौदुना डिसेंबर 13 फाउबा पांगथोकनबा सेम साबा लोइरे हारिबा एग्जामिनेशन असि थारिंगे मनुंगदा कनागुंबा मियोय अमतना नत्रगा लुप अमतना बन ब्लॉकेट अमदी जनरल स्ट्राइक न चुंगबा तौबिगनु पांगथोकदौरिबा प्री बोर्ड एग्जाम असि महिरोई सिंगी मराइबक लेपकदौरिबा बोर्ड एग्जामिनेशन की हेक ममांगदा बोर्ड की क्राइटेरिया पैटर्न खुदिमक मचल सुना पांगथोकपा मरमना क्लास 10 थागदौरिबा महिरोइसिंगदा एग्जाम असिना हेना खुलोइबा लाइथोकपा अमदी फ्री एंड फेयर ओइना अकी अखंग याउदना पब्लिक एग्जामिनेशन मायोकनबदा हेना खुदोंग चाहनबा ngamduna क्लास 10 की एग्जामिनेशन दा मार्क वांगना फंगदुना परसेंटेज वांगना पास तौबा ngamnaba hotnabada एसोसिएशन असिना असिगुंबा एग्जामिनेशन असि पांगथोकपनि हाइखी लाखद्रीबा मखोई सही परीक्षा अंगांग सिंसिना निखिना मखोई सही परीक्षा सिंग ताम एग्जामिनेशन सी पांगथोक सब यानबगी दमकता होना जगदब टाइमिंग असिदा अखोइना सुमाइना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थिंगगा लेबन मरम ओरकांदा अंगांग सिंदा यामना खुदोंचादो मयोगरे मरम दुना मरी लेनबसिंगना अखोई हौजि हौजि स्कूल थिंजिंदना अंगांग सिंग स्कूल काहंदना थमिबसे यारगदी गवर्नमेंटना मसी खरा येंगिरगा इंस्टीट्यूशन सिंसिदा अखोई सिक्योरिटी पीरागा नत्रगना मदो सेक्शन थोरांग लो इन्फोर्सिंग एजेंसी सिना सेक्शन थोरांग लोबिरगा अंगांग सिंगसी माहि तंबा अथु मतम फंगबियु हाबिसमतंग ngasiगी प्रेस मीटिंग लोंजाबा स्लोजरगा एसोसिएशन साइटगी अपील तौजरी क्वाकैथेल लेबा टाटा मोटर शोरूम दा मसक खंगदबा मियोइसिंगना ngarang नवेम्बर 10 गी नोंगालमदाई पुंग 2 ताबा मतमदा नोंमैराम कया कापसिललकपदा शोरूम अदुगी मनुंगदा खामदुना थंबा टाटा कफ ईवी अमदी टाटा अल्ट्रोस अमांग अथा थोखिबदा नतना शोरूम अदुगी मेन डोर गी ग्लास सु काइख्रे थौदौ अदुगा मरि लेना शोरूम अदुगी थौमिसिंगना थौदौ अदुबु यानिंगदबा उतलदुना वकत मिफम अमसु शोरूम गी गेट ममांगदा फंख्रे वकत मिफम अदुदा सरु याखिबा शोरूम अदुगी सीनियर सेल्समैन अमना फोंदोरकपदा टाटा मोटर की थौमिसिंगा अमदी शोरूम असिगी प्रोपाइटर गा लमदम असिदा लैरिबा तोंगा तोंगा बलुप नत्रगा ऑर्गेनाइजेशन अमतगा यानदबा लैते करी मरमगी शोरूम असिदा नोंमै कापसिनदुना अकी अखंग पीरिबनो अमदी शोरूम असिबु करी मरमगी अतेक अकाई नंगलिबनो थौदोक असे अकंबा मौंगदा कंडेम तवी मणिपुरदा थोकलिबा इरांग असिना मरम ओइदुना नहा कया थबक फंगदबगी अवाबा कया मायोकनदुना लैरंबा अदु शोरूम असिगी प्रोपाइटरना नहा कया थबक पिबिदुना लाक्लिबनी मफम असि थबक फंगदना लैरंबा नहा कयागिदी असेंग लाइसंग अमनी खंजरिबनी मरम अदुना कनागुंबा मियोइसिंगना शोरूम असिगी थौमिसिंग अमदी प्रोपाइटर सिंगदा यानिंगदबा कया लैरबसु निंथिना फमिनदुना वारी सनबियु हाइनसु फोंदोखी ओइनाम इरेंबम नंबोन मदी इम्फान मनुंग वेना मणिपुर मफम तोंगान मफम क्यादगी मियोइसिंग ओइ मुंग ओइ स्टाफ चानीगी मथक्ता ओइ मफम असिदा थबक सुजेदुना कोई इमुंग चानी है कोई पुजरीबनी मरम असिना असिगुंबा कोई थमोय सेंगना सुजरीबा मफम असिदा थबक सुजबम ओइबा कोई मफम असिदा अमुहना असिगुंबा नोंमै कापसिनबा कियन खंगनबा नचिंबा थबक सिंगसी मतुंगदा अमुहना तौबिगनो कोई मफम असिदा नत्रगदी कोई पोक्साक तानबा मफम लेजदे मरम अदुना असिगुंबा कोई लाइसंगुमलबा सिदा मतुंग तारपदा कियन खंगनबा नोंमै कापसिनना चिंबा सिंगसी तौबिदनबा दिदि मोटर्स की मोट सिंजरगा इहांगना कोकनोना खुरुमदुना हाइजरी हौजे हौजे ओइरिबा कांगलुप की ओइबा इरांग असना मरम ओइरगा स्कूल कॉलेज अमदी इंटरनेट थिंजिलिबासी पालिबा लेंगाकना अथुबा मतमदा हंदोकपियु हाइना महिरोय लूप AISF की जॉइंट सेक्रेटरी लेसेंबा मैतेना मैलेनबसिंगदा अपील तरोली ngasi irawai babanda leiba lub asigi office ta pangthokhiba pawgi mifam amada wafam asi leisemba maitei na hai
Chahi amaga makai helaklaba Manipur gi irang asi athuba matamda India government amadi Manipur lengak na loishinduna Manipur gi miyam mahausagum tangdu leitaba leibak ama oinaba sinbiu internet thingjinbana hauze oriba irang asi gi solution purakpa ngamloi internet ki kuthangda mahei tamjariba maheroi singi awabasi state government na khangbiu oinana education asi free zone oihelu maheroi sing maning makha tamna mahei tamba phanganbiu irang ama hek leibaga internet thingjinba amadi mahiloi shangsing thingjinbagi thabak satharakpa asi hawakliba mahiroi singda makhal makha kayagi awaba nangbada natana mahigi lambida sonthaba kaya ama mayoknari hainasu phangdokhi kaya ama mayoknari chahigi oiba arobe exam sing nakshilakpa amadi class 10 amasung class 12 thagadaba mahiroi singi yengduna mahiloi shangsing asi athu matamda hangtokpiu aduga anak tholuk liba Ziligi level tiba taudu adu mairoi lupa sina thamoi sokna nuai tro phongtok ni mihat kina hat kiba mihat pasing athu matamda pare belenga na dandi bibiu hainasu mairoi lupa sina haijai Lamdam asida thokliba irang asige warishin ama athuba matamda purake hairabadi India government na Manipur da sathariba proxy war asi lebhan bangam labatada irang asi luishinba ngamgani haina Kanglei People's Confederation Capikoing convener Kaithel Lakpam London na phongdokre ngasi Manipur Press Club ki thangjing hall da pangthokiba pawgi mifam amada wafam asi phongdokladuna London na hai handak juri banggi jakurador dagi chahi nipan ta ngai riba angang ama yauna punna mioi taru kuki khulai paiba singna phaduna pukhraba matung tamthina hatok pikhibagi miyam saunari ngai chorak asida Manipur gi mafam kayada MLA minister sing pham thadokadabani pham thadokpa yaroi haiduna napak tanarakpa sina juri banggi tamthiraba mihal adubo nakalamronda na thaiduna puhina bahotnarakpa simak laibak thibani lamdam asigi luchingba singnasu thauna fana miyam buluchinggadabani cheng chak sel thum mateng kharap pangba khakna luchingba amage chapchaba mathau nate miyam gi punshi amadi lanthum ningthina ngakpi shenbiba ngamdrabadi makha tana kari tawgani haibasi luchingba singna khangpham thoi maramaduna lamdam asida thokliba irang asi athuba matamda India government amadi Manipur lengakna loishingadabani amadi India government na Manipur da chathariba proxy war asi lepnaba athuba matamda thawak pathakadabani maram chadana central lengakna police station tarukta nauna aspa thamjulaklibasi handokadabani national highway singda free movement yahangadabani lanjunarakliba miyam pumnamak masa masagi mayumda hanjun hangadabani amadi Manipur lengakna center da nonjaduna thabak tawbagi mahuta mating fudoktuna lokhatfam thokpa thabak lokhatkadabani haiba demand tarushu tawri haina phongdokhi amna nuai taba jiribangi angang sei khani pan ki angang ma yauna nupi mangaga upa macha ma punna yoi taruk tamchina halinge hatna lingon pongduna mai sakna ni klimuki thawai da nuai tan lengi tala sida yamna dai thibai tare ekoi isaida MLA from Tadokadoni, MLA from Tadokoyaro, and not one group single na the Quigi, a soup like a ticker of the Bangi, you know, soon Quigi, not table man, more night. So I got group of singing themselves, must say, like a Tivani, the Masim Matung the soup, the Simba, you know, say, Quig, of the Payne. Chahi nauriba angang ahum yauna mioi mapan kuki khulai paiba singna mihati na hakhibagi thodokta chenava sing khudakta charak piu kuki MLA tara amadi kuki CSO sing terrorist oina lautho kuki khulai paiba singa tongnaba su hando amadi Manipur dagi aspa lautho haiba yauna tongan ba demand sing taladuna Imphal West district ki nganapi thong mapalda wakat mifam phamkre wakat mifam adu lekai asigi club maira paibi amadi working committee fox na punna sinduna pangthokibani wakat mifam aduga mari lenana maira paibi luchingbi amana juri bamda kuki khulai paiba singna angang ahum nupi ahum amadi nupa ani yauna punna mioi nipan aduga kumbida low kumbi mauna hatkibagi thodok sing asi lekai asigi miyamna yaningde thodok sing asida chenaba khudingma lengak na khudakta faraga state asida lengak ama leiri haiba adu khanganbiu loinana mihat pasing Sagatpa kuki MLA tara di CSO singi mathakta action lobaga loinana state asida NRC atobada chana halu amadi thokliba issue asida leiriba MLA yankhaishu amata oina punshinduna ruling opposition khaidana furup amadi Manipur gi apunba saktam kannaba thabok lokhalu haiki matang asida nunthil gi pau sanok chabalo shinjari mi engta biri basingbu amukana khurumjari